इसी की कोई बंकर सोहलो अलंगली डॉक्टर सीएम सारा बंग से अलंग फन वार्निंग की पी वालम से अलंगली कि पर चुबाई पेन कसिलाम लापेन अलंगली फन बंगे पुआ बंगे अपुरिया लापेन फन अंता अलंगली कटिंग खेंग दावी पुसी फून पेन की पू पुसी अलंगली की पू क्लास निली तुंगे पुआ बंगे लिट सोंगरोंग फा पुआ मुनिट अलंगली अचोर दोलोमा formally alangli ahem kachubu cheloma nili tongke theklong ba ke alangli lason formally lason piloma ahem kachubu che abi pin pensi alangli cm saraphan ason akoi kipi alangli ko ki putho bangke lason helo penang an corruption alam kiklem aputha alangli ke kalili khalang lang karbok theklong tang te lit songrong phar ke em takali cm takali em takali ta alangli bangke जीप कंपास अनाप अतंका पे से गची नाम लोंग लो पुलोटन के जीप कंपास अदर पते ली तुम लांगडाम लो पुलोटन के अराउंड अप्रोक्सीमेटली 30 lakhs कुनात पे से की नाम लो मा खला सला मंगता इंक्वायरी नहीं लापेन अलंगली लासो अहिसाब बांका अलंगली चिपकलांग नहीं लासोन थक से अलंगली पेनंग अन ason alam karbok alama bangke rat atau apaan karbiang long rat atau apaan akaprek atau war ki ponsi alangli mithang a party apaan di gachi padu ya apaan se alangli ki claim la se alangli apaan so political motivated baseless alam kani ya bangke theklong bangke nili tuma hin alangli apaan ya bangke kapil da non karbiang long alo penang kaching thur itum theklong ningkan hajar apaan ason aso kaching thur theklong le pin atum da nono bangke kaching thur bang penangan theklong kaching thur towar amohor asam along bangke prek dak ason unique isi identity ason je long lok lo laso unique identity kilong ahot ili tuma cm saraphan aka prek maine political agent pen alang le kachira pun ki dokok pensi karbiang long arat I interest ki kham khe dunia pansi aka prek atowar ki pondia pansi alang li kabor I laso kabor I aputha bangke itu kaddu kawe karbiang long arat doan dan sita lang liphan bangke piloma arjunai lit songrong phar kumamune lok kupia songrong lok ido karbia phan interest karbia phansi ki claim ji pusi pu sita kaita inuwara mune phansi kaita inuwara phansi kangton kangthi lake inut opposition pukachi krong atum ta son ke claim kle lasi kopine do alang le lo alero pene anti social element pen kasirap ta thedung do ma pima po bang sili tum arjunang koi karbia phan kaching hon amen pen karbiang long kaching thura phan ke kham kedon karbia phan kaching hon amen pen karbiang long acm laso aprang kipon karbiarar phan aprang kipon atwara long ki kham kedon aputha bangke ilitum kaduk kawe karbiang long arat ansta thur pak pen alang li phan arjunan ji lapen alang li komat representative ma pokali police law and order phan tai litum alang li do phata arju si sona moro phake pan net pen एकदम 3rd degree laso peloma interrogation pa en jail phansi ilitum chisek nang lalo del chek pen puyiram तो ganti coro parlo media ti itu marken spokesperson doan ni dak ithithini pa clear dong kan tung alam bang ke lalo alangli pulo niri tumke party ideology principle kache tonte alam pen ke lapen bang hem chiparu nang ne stame jitia alangli pgr vgr alam klang lu pen nangli tum matha tha pgr vgr along ke laso akam claim along ke cheng pen halaso घटना दो देत पेन पीजीआर वीजीआर along a घटना दो atuma phansita me accident de atuma same kisse se kelang do ansita me carbing long autonomous council cm service pensi kilang ponlo team carbing long pensi la pen cheng lo holadak ko son si claimi ma puke only bjp a party team carbing long chot kalilo holadak la bangke that all political party banda hanglo social organization banta hanglo lapen dak student organization of tum anta do adlo lapen intellectual tum anda do hoda sita alangli bangke haladakta laso a committee longta all political party a meeting longta alangli bange chedon hunde sita akoi gi pijuke nangli tum hu dak pen langon nili phanang pudet ku se alangli pule pudet jong se alangli phan pudet jong si dokok pulote la ising chamna sita alangli aprang alam kumani along le jong si
lease pidet pulote lease ki pike komen tulo pulote 30-40 years aprang alam si klangko 20 years bak aprang si klangko 10 years aprang alam si klangko sita akoi ki pi bangke ituma CM Karbing Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rohang Sarapansi akoi ki pipo alangli lapu ana koi ki pi bangke alangli ke chidip check si CM Sar ne fan funang kuri pe nangkang check balamang si bisi highlight ke kiwan lasi jong si alangli ta jong si CM Sar kopini alam thepen kipu aja ala aning oila alano si kipu pulote alangli CM Sar afan mingkan sose alangli kangton alangli kipu alangli junodak kipu gente alangli tarat fan map johang nang po laso alam bang pe alangli ke non ke baseless alangli ke itum theklong ma proof theklong ma nang pulo lapen alangli I ka bang ma amatame charjuno dak tahelo kopini alam kipu ko alam pen stami igve ka bang ta litsong ajak ding klui pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Saraphan kalili kalanglang alam karbok kalili kalanglang alam kipu galangli chini lo tenangli ke bong nangli laso CM Sar ke lake nangli inuet CM Sar kali ili tuma familia phana CM Sar chot kali lake on behalf of Karbi Anglong Autonomous Council adang pi rat do ana CM lo lasi ili tumta alimit pen silampu du nahi pusi alangli ta thanu nahi polo sita nona bangke rat atum aphan anong no ki joji aphan lapuson ki claim abangke lake me o asai gali ami thang ban stami lapen ami thang aphan clean sheet chipiere de bangke lake nihilo menai pu bangke di lason dakta ke future lo komat tong si ki claim pon ki chunji ma bangke lake iprang lo sidulo latung aphan itum chesong ri pu kona lo pu chesong ri pu maju kona pu pe mati sita me ka chesong along ta non PGR along alam sita me personal CM Sarapan si pulo CM binakle ko adhe kan dim malong bangke ki claim pon unaya dim loy tum pume sita athetin award tin long pulote labang ta intention bang lang nang ko bang lasi la puson ilitum aman gitu CM Sarpan pinige ilitum Dr. Tuliram Rohang CM Sarman lo lapanda itu aman pipe anu afrika CM hale bang ta aman pipe pulote lagi ko son lasi alang litum laso alam baseless pen mononti la puson alam kaningi yedetja phan bangke nilituma hin penta nilituma CM Karbi Anglong lake isibera party CM galilo Karbi Anglong Autonomous Council Karbi Anglong rat CM apan alangli jumeme junono kipu bangke nilituma hin penta strongly si condemn pono la pen la puson alam karbok beda ja phantame alangli phan sodak pen pinrem pono nilituma hin pen stami acha lain lo ideologically, politically, differences ke dubangke, labangke is all right. Seta inuda CM apa, ba inuda Chief Minister apa. Alam tin athetin along ta party pon pen ke sorsar bangke chokti. Mane PGR kolam ta clear lomat. The matter is sub judice. Code along nanti carefully bom nang lasi sebagai tekap ini eviction ini code pen clear lo halas sertifikat jola lagi loge Karbi Anglong Autonomous Council bangke saya eviction saya bangke deng pitlo claim der lapen ke kasona thak kapre adim unta case dokoglo case dujira ramat main claim ini aku case high to jalo aku highlight panapi eviction kuro dak Dudi koloni near Dimap Khan Bosti lapen lapur langkai jam dah lapur non dak laswa alam clear deh dah tidak batai interest mana kopi mah politically motivated kali pulang te kopi lo tangga kopi interest lo court pulang te no one is above court masih mane PGR amen pen mane along lease enter the CM of the party pen nili long nijong si mane fan lease pule CM ke responsible kali mati dak CM amen keman mange chokchi se kapre alam benda kalili karalang karbokta bang militun technology as every mane action has got its reaction mane ke aning tipo
lasi nilia hala kote mana nili tu dengi alangi kote dum cepare seroi ka rat kam koson si claim nahi ma koson si social activist ke claim nahi ma cepare lu putu atwalong ta sta kaya mat kalili kalang alam pen ke bogo bangke chokji lapin kolla rong parsango ko aphan det kali kapre atu manda mon bisalam aniseta niltum press conference dolo alaswa atimung kajen timung tu malam ta niltum clearly through press niltum than asi kibang jilang porut ke matha pakara ninginei busi pilih itu nih tak kondem aja laku alang itu kondem lalu tak kondem kayak mereka kondem ke bangke sokce bangke kondem lo sudah aku nih itu nih bangke matha pakasi nah kote yang mau punah tiba pakka matha pakasi nang itu baca alam ninginei busi tak council alam punah election alam punah PGR alam punah bakapre alam busi tak me matha pakasi ninginei kali itu lagi once nang ni jere rapi kala bangke lage rada laman de pula lancho election thordon ta no na CM lang poisa po itu macam ni apa poisa po pulo tang te kalang at least karsi wijet dam nai mati ba jong si indut ACM pene ke chok che do pulo tang te alang dam pen se sar nang li la son ki klam ba khenili tum ke question do kok lo pu dam ni Sita alang li dai rek bang ekdom CM sar ne phan threatening nang pi nepi so ne so phan ekdom nang pawir ku mi pusi ki pu ke lasin ni lim pu alang li achor chiri pakaloma kar biaro na ten claim eloma la so bana ne li jong si kali puro te lage baseless lo political motivated la bang defamatory la so ne chokti la pe inuda CM khodai masi ideological different puro te kai king ton lot nai po alang kali different political involve kan si alang li pha punai direct physical attack upon direct warning direct ekdom malang pha khodai ma 24 hour ta kangton kanthi to ge kali netung ta claim pute aprang BJP dum deng ko netung 42 years opposition kido netung rasami netung ikon na swalam puta claim siwer alam hai BJR alam along pendo se langdam puse puji bustame BJR ke all political party chilang si white paper da paklangal matte lasila solong si pini session dulang session pime Sakai malapu kacing toner pengen solution ni kali mati. Lain lah. Islam ni lah hadi. Mana lalisong farpudia deh. Mana isia trend suli kau hadi muni tu meh. La social media duko pur amar mana misuse nangap kecenglong hadi. Social media ke lake akimi akam iklai fan mati. Sita meno bang ke mana aning ke dogde hoy pamuni fan kangtoni pa misinformation se use rong nang na. Dari lisong farpencenglok lo pinaan. Kado ko bimai kali hadi sita soli kali dan nai karbiang lo along ke akit hinai ke CM arpu hello CM arpu long non Dr. Tuniram Rohan Sarsi ki bom lo nasi alang lipan kali kalang na karbo apang ela ke lisong for kali madu sita me ington sikip kangton sikip melu ate ma monon pi sita me la sop ten dam bom long te ansu se lituma society lo hadi ki me ke le hinu turom ko ate ma ni tinke handbrake ta hang nang la handbrake no lo nang la lo te la hai ka bahan ki chip top ke chip pusi de pake ington sikip melu program sami ingge ma la pula nili hin pen ki pudami bang ke jalang ita nut kang tang tring rat akam ki klem bang us jalang li cipulo la sila so teng pen plo ta lamang lam et lo plong te ining oi meme la pen la social media la pen alang li la Facebook long ta thek long lo je alang li tum hoi tu aprang isia close tas do ipen nili ga chinia teng plo te isi don rap ateng don rap lo alang itu la si lason je individual ka cipualo je kado ka be social media pen chenglok kado ka be long ekdom la pu rat phan pachini pon ang lage isi totally isi pudam lo plota lo political motivated lo la se actually lason CM polling ke je lason individual ka cipualo kado ka be akar dia longa rat phan bangke laso alam puta bangke
pa involve bedet mate parjuji der nai polo alang li anta political aning ke hang kamatha dukok ajoinil ne piane kado kave social media long alonta wan der lasi actually la pula pa la so lama bang actually social media long ke wan der nai polo ke langam elo polo te lage isi individual alam hoitu aprang alang lipan hoitu la som CM ta kachirap long do opo ba alang li ta me kachirap chu hang ko la som no plote munitum isia a close task ta isi do kok titimati la so close task ben dong se kai ke isia a fit do kok ang bong muni dong se kachiplang ka prek kai ke kang ton kai ke ka sorsa kai ke kaningji plote maduno lage sab so demoralize hoy titimati munitum ba isia sentiment isi thap do kok titimati hoitu la so joine কিছুমান আলাম বাংকে হয়তো সিএম বাং ইন্ডিভিজুয়াল কাচিং কি বা দন রাবাহিন কাচিং কি আহিন বা ইসি এথেদিনি কাচি পারে পেন আপুতা আলাংলি হয়তো আলাংলি জিপুনি